Nogometni klub Miričina u zadnjih par godina, pored odličnih rezultata i plasmana u drugu ligu Federacije BiH, u organizacionom dijelu i dijelu uređenja stadiona uradio je još više. Agilna uprava, predvođena poduzetnikom i direktorom kluba Emirom Begovićem, uredila je nogometni stadion u Miričini tako da bi im na tome mogli pozavidjeti i puno veće sredine. Plasman u drugu ligu obilježen je revijalnom utakmicom Lokomotive i Bratstva iz Gračanice. Prije ove utakmice pioniri i pjetlići Lokomotive su pokazali da u klubu najozbiljnije rade sa djecom i da će iz Miričine i dalje dolaziti veliki broj jako kvalitetnih nogometaša. Utakmica seniorskih ekipa je otvorena razmjenom sportskih poklona između počasnog predsjednika Bratstva Nusreta Helića i direktora i glavnog sponzora Lokomotive Emira Begovića. U samoj utakmici, koja je pored revijalnog karaktera trenerima Muslimoviću i Kadiću poslužila da provjere formu ekipa, Lokomotive pred početak takmičenja u drugoj ligi Federacije BiH, a Bratstvu pred nastup u drugom kolu prve nogometne lige Federacije BiH u Orašju. Bratstvo je bilo ubjedljivo i zabilježilo pobjedu od 4:0.